President Ramaphosa u amukele leswi vuriweke hi mavandla ya tipolitiki. So I thank you all for all the inputs that you have made. In the end, the criticisms, the inputs will in the end make us a lot better than what we are. And I don't know about the insults, what they will do, but it's okay. President wa pfumela leswaku COVID-19 yi onhe swinene. Now, I know of no other country on our continent that has been able to achieve or to do as much as we have done in dealing with the COVID-19 disaster. And we mobilized a national effort working with industry and public research institutions to build things such as ventilators and to produce hand sanitizers, medical grade face masks and gloves, therapeutic drugs and cutting-edge vaccines. And this we were able to do in response to the moment that faced our nation. Loko swi ta eka tikhampani ta mfumo, President Ute ku na vurhangeri lebyi nga ni vuswikoti eka minhlangano ya mfumo leyi a ku utliwe vulawuri bya yona sweswi va kote ku tlherisela swilo ematshan'wini. I do not prosecute. I'd like to make it very clear. Some even suggest that the president may be using the prosecutorial agencies against those that they perceive as what they call my opponents or enemies. It is not within the power of the president, and it shouldn't be within the power of the president to initiate criminal proceedings against anyone. U tshikelele leswi anga tshama a swi vula ku ri xiyenge xo kala xi nga ri xa mfumo xi tumbuluxa mitirho laha a vulaka leswaku a ku na munhu loyi a faneleke ku siyiwa ehandle. Ramaphosa u tlhele a kombisa ku va a nga tsakisi hi ku nonoka ka rimfana loko swi ta eka ku endla bindzu laha tikweni hikwalaho ka ku tsandzeka ka vurhangeri. U ri ku tirhiwe swinene ku herisa milawu ku hunguta tihakelo to endla bindzu. President u ri u swi tiva kahle swirhalanganyi swa milawu yo endla bindzu eka maAfrika-Dzonga eka vutomi bya vona bya siku rin'wana ni rin'wana ni ku tihlanganisa ni mfumo. In the case of Temasek, it's also a balance sheet type of management capability that they have. And what it also does, what it would do, it would lessen executive involvement in, or the temptation for executives to be involved in operational matters. Ile tlhelo loko Ramaphosa a vulavula ni vateki va mahungu namuntlha u basise timhaka to hlaya leti katsaka ni matirhelo ya tikhampani ta mfumo. U tlhele a vula leswaku xiyimo xa ikhonomi ni ku pfumaleka ka mitirho swi n'wi tsona vurhongo.